Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze kandi kuri aya makuru avugwa kuri iki cyumweru. Turi ku cyumweru, ni tariki 8 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ikaze kuri mwese rero muri aya makuru tugiye kwibanda cyangwa tugiye kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Turababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamaze kugaba ibitero byerekeza muri uyu mujyi wa Uvira indani. Nibitero bagabye muri agise ebyiri cyangwa se mu bice bibiri, ahitwa Rama Uvira na Murongwe. Magingo yatuvugana isasu rimeze nabi cyane. Abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe batangiye gukora ibyo nakwita ko ari ugushamburiya. Masasu ateye ubwoba arimo gutangira kwerekezwa muri uyu mujyi wa Uvira indani. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri teritwari ya Warikare. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi imirwano irakomeje hagati yabo n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turabwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamaze kwigamba gufata ibindi bice. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza n'ubundi kunyarukira muri Katana, tugaruke ku bijyanye n'imirwano n'ubundi ikomeye yaramukiye muri ibi bice, dore ko ahangaha n'ubundi hari hamaze iminsi hari agahenge, ariko magingo yatuvugana n'ubundi hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi birumvikana turaza no kunyarukira amakuru ajyanye na politike na diplomasi. Turabwira yuko n'ubundi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kutaba byiza. Magingo ya igihugu cy'u Rwanda kimaze gufata umwanzuro ukomeye cyane kubera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko Kinshasa yamaze guhirikiramo umujinya uremereye cyane nyuma y'uko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe baherutse kugirana ibiganiro n'abantu batandukanye. Turaza kurebera hamwe aba bantu AFC M23 yagiranye ibiganiro nabo, bikaba byazamuye umujinya w'umuranduranzuzi kuri leta ya Kinshasa. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Turababwira yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no kuvuga abo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, bamaze kwamagana ibijyanye n'amatora arimo kubera muri iki gihugu cy'u Burundi. Bagasaba rero ko ngo aya matora yahagarikwa kubera yuko ngo ibirimo kuyaberamo n'ikinamico yigendera. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Mbaye ikaze nanone mwese aho muherereye. Na makuru twifuza ko mwagiramo uruhare rutandukanye. Ushobora kutwandikira niba murimo kutwumva neza mu bitubwire, niba kandi mutari kutwumva nabwo wabitubwira, tubwira uti ngiye waho mperereye ntago ndimo kubumva, kugira ngo ibintu duhite tubikemura 5 kuri 5. Ushobora kandi no guterekaho like yawe mu gihe winjiye muri aya makuru. Tayari hita uterekaho like yawe kugira ngo mbone ko turi kumwe. Aya makuru kandi niba uyagezemo ari bwo bwa mbere, nyemerera n'ubundi ngusabe guterekaho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, bakita signe dora notification, kugira ngo twe bidufasha kugira ngo tujye tukoherereza amakuru tiriwe utakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, reka anongere mbahe ikaze mwese, nizere ko komeje kugira icyumweru cyiza, bagiye gusenga, atwizere ko mwagize amateraniro meza. Hanyuma nawe niba utameze neza, ubwo mbavuga nk'abarwayi ufite ibindi bibazo bitandukanye, mwese tubifurije gukomeza kwihangana, ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero abantu duherereye kumwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, ndabashimira cyane ibitekerezo mbona mukomeje kugenda mwohereza mumbwira muti turi kumwe, mwese ndabashimira. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvege ntago nzongera kubibagirwa, bo mu Bubiligi, bo mu Buholandi no mu Bwongereza no mu Bufaransa, mwese mbahaye ikaze. Muri Afurika y'Epfo, muri Mozambique, muri Kameruni, Ubugande, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi muradukurikira cyane, mwese rero mbahaye ikaze. Abari mu Rwanda mwebwe namwe ntago nabarenza ingohe, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, no kuvuga intara enye n'umujyi wa Kigali, mwese mbahaye ikaze kandi mwisange muri aya makuru yo kuri iki cyumweru. Aya makuru reka tuyahere mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa Rama Uvira na Source de la Rivière Murongwe. Ibintu bimeze nabi cyane kuva mu rukerera hagana isa 11 zishyira isa 12 izo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye gutangira akohereza icyo nakwita imiriro y'amasasu n'ubundi muri ibi bice. Uko operasiyo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yo gutangira gusharinga imiriro y'amasasu muri ibi bice yagenze, ibi ndagira ngo tubyinjiremo akantu ku kandi. Ku munsi w'ejo nababwiye ibifaru abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuye muri uyu mujyi wa Uvira. Nababwiye ko hari igifaru abarwanyi b'intare za Sarambwe berekeje muri ibi bice byegereye neza aka gace ka Kiku. Mbabwira kandi ko abasinepa b'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bamaze gusetinga ibirindiro hafi neza muri aya mashyamba yegereye ibi bice. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi rero, abarwanyi b'intare za Sarambwe biganjemo abasinepa na special forces batangiye n'ubundi kurasa muri ibi bice Abyarama Uvira ndetse na Source de la Rivière Murongwe. Neza iyo uri muri ibi bice uba neza ureba umujyi wa Uvira indani imbere yawe gatoya. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero magingo yangaya ukuntu ibintu byifashe, operasiyo zabo ukuntu zifashe, n'ubundi zirimo kunyura ahagana haruguru, no kuvuga ahangaha Kavivira. Nababwiye yuko ku munsi w'ejo biriwe barimo guhabya abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo baherereye muri ibi bice. Uyu munsi rero kugira ngo n'ubundi hadasigara ibijyanye n'agahenge kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo, ubundi bitero byongeye kugabwa binyuze muri zisuruse ebyiri, no kuvuga Rama Uvira na Source de la Rivière Murongwe. Izi hagise rero neza abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye kuzoherezamo urufaya rw'amasasu kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, hifashishijwe imbunda ziremereye gusa. Amakuru aturuka muri ibi bice agera ku Ibendera TV aravuga yuko nta mbunda n'iyi nimwe yigeze ikoreshwa muri ibi bice. Imbunda yoroheje iyi nta yigeze ikoreshwa muri ibi bice, ahubwo ngo aha hakoreshejwe imbunda cyangwa se intwaro ziremereye cyane. Hari amakuru avuga kandi ko aha n'ubundi hongeye koherezwa icyo nakwita bombe zikomeye cyane, akaba ari bombe zoherejwe n'ubundi kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo, dore ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe
ku munsi w'ejo bundi byamenyekanye ko ngo za Wazalendo na FARDC bazamukiye Uvira bakazamuka muri ibice byo haruguru bajya kugaba ibitero muri agise zo hejuru cyane nk'aha za Rungutu na za Runingo. Ahangaha rero ndetse na za Sange, aha Sange na Rungutu ku munsi w'ejo bundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize gutya barazamuka, bazamukira ahitwa Kiku, banyura Tema, banyura Kitija, batangira rero gusharinga aha Sange na Rungutu bashaka yuko barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye Runingo na Kiriba bazamuka bakajya gutanga musada haruguru, noneho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagahita bigarurira ibi bice byo mu majyepfo ya Rungutu na Sange. Uyu munsi rero kugira ngo barwanyi b'intare za Sarambwe iki kibazo bagikemure ku buryo burambye, bamanukiye ahitwa Kiku, noneho batangira gusharinga neza ahangaha muri ibi bice bya Uvira na Source de la Rivière Murongwe kugira ngo bagote byenyewe abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Ikintu uko bigaragara neza mu busesenguzi ugenekereje kureba uko ishushanyo n'icyerekezo cy'imirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora, biragaragara yuko gahunda ari ukugota uyu mujyi wose wa Uvira, noneho bagasigaza inzira imwe yonyine, kubera yuko muri tekinike na taktike z'imirwano ku rugamba iyo urwana n'abantu byanze bikunze urabagota ariko ugasiga nibura inzira imwe bashobora kunyuramo bahunga. Ibi ngibi biremewe mu bijyanye n'imirwano cyangwa se mu bijyanye na tekinike z'urugamba. Biragaragara yuko rero gahunda y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ari ukurekera iyi nzira n'ubundi igenda inyura aha kuri Hotel Karibu Lodge, ikanyura Kiromori ya kabiri, n'ubundi ukerekeza kuri poste frontalier do Kavivira, ubwo bagahungira mu gihugu cy'u Burundi. Bitabaye ibyo ngibyo n'ubundi nukunyura mu nzira y'amazi, kandi kunyura mu nzira y'amazi ibi ntago mpamya yuko byakoroha cyane, ibi byagorana kuruta uko n'ubundi banyura muri iyi nzira n'ubundi yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Magingo ya rero ibintu bikomeje gukomera, intare za Sarambwe n'ubundi zikaba zikomeje kohereza imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Ni nyuma yuko n'ubundi mu rukerera bivugwa yuko ngo ahitwa Kamaniyora n'ubundi naho habereye imirwano ikomeye cyane, nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bagabweho ibitero n'abasirikare biganjemo abo mu gihugu cy'u Burundi nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, ariko n'ubundi ibi bitero bikaza kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe byose babitsinze. Ahangaha Kamaniyora n'ubundi ngo abasirikare b'u Burundi nibo bari bagerageje kugaba ibi bitero banyuze muri iki kibaya cya Ruzizi, ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba ngo babarasheho imiriro y'amasasu, bikaza kurangira n'ubundi udapfuye ayabangiye ingata. Biravugwa kandi ko ahangaha Kamaniyora n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe babashije kuhakura ibikoresho bikomeye cyane kandi byinshi, ni ukuvuga imbunda nyinshi n'amasasu atandukanye. Ibikoresho rero bakaba ngo babashije kubikura muri iyi mirwano. N'ubundi aka gace ka Kamaniyora ni agace gakomeje kugenda kajya abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo,
nyuma yuko aka gace n'ubundi magingo yakagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse ndatwirwaneho, ariko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'u Burundi bakomeje kugenda babangamirwa cyane no kuba aka gace n'ubundi karimo abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twihuse n'aya makuru n'ubundi twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, aha muri teritwari ya Walikale. Ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi hongeye kubera imirwano ikomeye, imirwano kandi iteye ubwoba, n'imirwano n'ubundi yumvikanyemo intwaro ziremereye, aha kandi ngo humvikanye n'intwaro zo mu bwoko bworoheje. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero mu mirwano yabereye aha n'ubundi barigamba ko bamaze kwigarurira agasozi ka Nkobe, n'agasozi gafite icyo kavuze ku barwanyi b'intare za Sarambwe, kubera yuko iyo uhagaze kuri aka gasozi neza neza uba ushobora kurasa mu bice bitari bikeya byo muri teritwari ya Walikale. Agasozi ka Nkobe cyangwa Nkobe rero biravugwa ko kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni agasozi gaherereye muri groupement ya Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Aka kakaba kaje kiyongera ku bindi bice abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugenda bigarurira muri ibi bice bya Walikale. Aka gace rero ka Nkobe kakaba kigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yuko n'ubundi habereye imirwano ikomeye kandi iremereye, ni hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe na Wazalendo na FDLR, bakaba rero n'ubundi baje kutoroherwa imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kuko n'ubundi babokejeho imiriro myinshi bikarangira n'ubundi bongeye gutsindwa muri aka gace. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo aribo bagenzuraga iyi misozi yo mu midugudu ya Karinga na Kisone, nayo magingo ya ikaba n'ubundi ngo yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru kandi aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwisubiza ibice bitandukanye muri aka gace, bakaba rero n'ubundi ngo n'ubundi bongeye kwerekeza hitwa Yikobo. Ahangaha rero hakaba n'ubundi uyu muvandimwe arimo kumbwira iki, reka ndebe ubutumwa. Okay, uyu nguyu yararimo kumbaza tese ibijyanye na Sadek bimeze gute, reka nze mu kanya nabyo tubitereremo akajisho. Ariko tukiri kuri iyi nkuru igaruka ku bijyanye n'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kwigarurira ibice bitandukanye aha muri Walikale, ndagira ngo mbabwire yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakije imiriro mu bice bitandukanye ahangaha muri Walikale. Ibirindiro byabo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubishinga ahitwa Rusamambu n'ahitwa Bukumbirwa, bakaba rero ngo barimo kwitegura n'ubundi kugaba ibitero ku barwanyi b'intare ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru rero aturuka mu bayobozi bo mu murenge wa Manyanga muri Walikale aburira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo bashobora kongera guhura n'imirwano ikomeye cyane mu mujyi wa Pinga. Uyu mujyi ukaba n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo, agana ku munsi w'ejo bundi n'ejo bakaba barawigaruriye. Amakuru rero akaba avuga yuko ngo
Wazalendo ngo zaba zirimo kwitegura kugaba ibitero n'ubundi muri uyu mujyi wa Pinga, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakaba bavuga ko ngo ingufu bazifite kandi ngo bazakomeza kurwana bishoboka kugira ngo n'ubundi bice abarwanyi ba Wazalendo batongera kubisubiramo. Iyi mirwano rero ikaba n'ubundi ikomeje kugenda izamukaho umubare w'abantu batari bakeya ngo bakomeje kuyigwamo, ariko magingo ya imibare n'ubundi ikaba itari yamenyekana. Biravugwa ko ngo ari imirwano ikomeje gutuma abantu batari bakeya abahunga bakava mu byabo. Ni ibintu rero bikomeye. Hanyuma mbere yuko twinjira mu yindi nkuru, reka n'ubundi tubanze dusubize uwari utubajije ku bijyanye na SADC. Ku mugoroba n'ubundi abasirikare ba SADC cyangwa se abarwanyi ba SADC bongeye gucyura ibikoresho byabo binyuze ku butaka bw'u Rwanda. Ibikoresho byatambutse mu ijoro ryakeye ni bifaru n'ubundi ibi bifaru n'ubundi byakoreshwaga mu mirwano, akaba rero ari byo byongeye gutambuka gana mu masaha y'isa 3 zishyira isa 4 z'ijoro, nibwo aba barwanyi ba SADC bari binjiye neza mu mujyi wa Kigali n'ubundi bakomeza berekeza ku mpaka uhuza u Rwanda na Tanzania kugira ngo bambuke muri Tanzania n'ubundi bagende deployingwa cyangwa se bagende berekeza mu bihugu byabo. Ni kwa kundi n'ubundi gahunda ni ya yindi, ni ibikoresho n'ubundi bakirimo gutunda, dore ko ibikoresho bari bazanye aha kuri ubu butaka byari byinshi, hanyuma bazamara kumara ibikoresho byabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari bwo noneho abasirikare nabo batangira gutaha. N'ubundi gahunda ni ukugenda nijoro, ngo ntibabifuza ko hari uba afotora. Nuko ibintu bimeze rero ku bijyanye na SADC. Reka twihute mu gace ka Katana n'ubundi hagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hongeye kubera iyi mirwano ikomeye cyane, urugamba rwongeye kwambikana n'ubundi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Kamena muri uyu mwaka nibwo ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye aha Katana, neza hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko ahangaha n'ubundi hakaba habereye imirwano ikomeye cyane hafi y'iki kibuga cy'indege cyitwa icya Bukavu, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni igitero amakuru aturuka muri ibi bice avuga ko uruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakigabye baturutse mu bice byo muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, bakakigaba rero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Iyi mirwano n'ubundi ni imirwano yahuje impande zombi, ni ukuvuga igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR n'aba bo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, akaba rero n'ubundi bongeye gushyamirana cyangwa se kujya mu mitsi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aravuga ko aba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bamaze umwanya ungana n'amasaha 2 n'igice barimo gusharinga kuri ku mirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru rero akaba avuga yuko ngo ari imirwano yatangiye ku isa 7 z'amanywa ikaza kurangira amasaha y'umugoroba, akaba ari imirwano ariko n'ubundi ngo byaje kurangira barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi babonye yuko imbaraga zabo ari nkeya imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bikaza kurangira n'ubundi bongeye guhungira muri parike yitwa Kahuzi Biega. Iyi parike ariko ikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane ku bitero n'ubundi bikomeje kugenda byibasirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Sinzi niba abarwanyi b'intare za Sarambwe bazafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwinjira
muri parike bakagenda bahakorera operations nk'uko n'ubundi hariya mujyi wa Goma byagiye bigenda muri iza Nyiragongo. Aha muri parike ya Kahuzi-Biega naho hakomeje rwose kuba ibibazo cyane bituma abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeza kugabwaho ibitero bya hato na hato. Iyi mirwano rero ikaba yongeye kumvikanamo urusasu rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ndetse kandi ngo iyi mirwano yasize abaturage bo muri aka gace bavuye mu byabo, no kuvuga ko bongeye guhunga bagahungira mu bice bitekanye byegereye aka gace. Amakuru avuga kandi ko ngo neza ahangaha bishoboka ko hongeye naho guterwa bombe. Aho rero bivugwa yuko ngo iki gitero cyasembuwe na Wazalendo, akaba ngo aribo bongeye kugaba ibitero byo gusembura, ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakongera kubatsinda muri ibi bice. Ibi rero ngo byaje kurangira n'ubundi izi Wazalendo zongeye guhungira muri parike ya Kahuzi-Biega, ari nabyo navugaga nti abarwanyi b'intare za Sarambwe bakwiriye gushaka uburyo iki kibazo gikemuka ku buryo burambye, ko niba izi Wazalendo ziza zikagaba ibitero by'ubushotoranyi muri ibi bice, bamara kubona umuriro ubugarije bakakinagira bagasubira inyuma, n'ubundi bakongera bakinjira muri iyi parike. Ibi bizakomeza kuba imbogamizi ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu gihe ikibazo kirambye n'ubundi cyo muri iyi parike kitari cyabonerwa umuti. Ni ibintu rero n'ubundi bikomeje kugenda bikomera cyane muri ibi bice, n'ubundi bikomeje kugenzurwa n'abarwanyi ab'intare za Sarambwe. Reka rero twerekeze noneho makuru ajyanye na diplomasi. Aya makuru ndumva nifuza yuko twayahera i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi n'ubundi ngo yarakajwe bikomeye cyane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku itsinda baherutse kugirana ibiganiro nabo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko yababajwe bikomeye cyane n'urwego rw'akarere ka Afurika y'Ibiyaga Bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka ruzwi nka GVM ruherutse kugirana ibiganiro n'abayobozi b'intare za Sarambwe. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bati mugirana ibiganiro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe gute, kwabo tubafata nk'imitwe y'inyeshyamba, gute muza mukagirana ibiganiro nabo, mwakabaye muza mukagirana ibiganiro natwe nk'ubuyobozi bw'iki gihugu. Raki Kochowe uyobora uyu muryango n'abandi bayobozi bo muri uyu muryango tariki 2 Kamena muri uyu mwaka nibwo bageze Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agace kagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bagirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa AFC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri bice rero aravuga ko ari ibiganiro by'aba bayobozi b'impande zombi byibanze ku mahoro ndetse n'umutekano mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati Erasto Musanga muri ibi biganiro yijeje uru rwego rwabasuye ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu gihe rero uyu muyobozi Chowe we yashimiye guverineri mushya n'abandi bayobozi batandukanye bo muri iyi ntara, avuga kandi ko yazanye n'itsinda rye kugira ngo baganire n'ubu buyobozi nk'abavandimwe. Yasobanuye ko we n'itsinda bari kumwe bazanye bakoze uru rugendo kugira ngo bagenzure uko umutekano wifashe, ngo kuko biri mu nshingano z'uru rwego. Nyuma y'uko rero ibi bibaye,
mw'abantu mwe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujinya ni wose. Ngiye kuvuga ngo bahirikiyemo urusyo, ariko ndagira ngo nkubwire yuko umujinya ni wose. Barinuba barakaye cyane, baravuga bati gute mwebwe muza muri iki gihugu mukaza kurwanira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kandi abangaba ari imitwe y'iterabwoba. Kuki mutaza kuganira natwe nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, mukajya kuganira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kandi abo tubafata nk'imitwe y'iterabwoba? Ni ibintu rero bikomeje kurakaza iki gisirikare n'ubuyobozi bwa Kinshasa, mu gihe rero bavuga yuko ngo ibyakozwe n'uyu muryango ari amakosa rwose, ngo batazigera bababarira na gatoya. Ngibyo rero n'amakuru ya politike na diplomasi turimo. Reka noneho dukurikizeho cyangwa se twerekeze muri iyi nkuru n'ubundi ivuga yuko u Rwanda narwo rwamaze gufata umwanzuro uremereye cyane. Akaba ari umwanzuro bafashe ujyanye n'imyitwarire y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda amagingo yatuvugana cyamaze kwikura mu muryango wa CEEAC nyuma yaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ngo kubabangamira. Uyu mwanzuro u Rwanda rwawufashe kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Kamena muri uyu mwaka mu nama yawo yari irimo ibera i Malabo. Nkuko amakuru abivuga, u Rwanda ngo nirwo rwari rugeze ku mwanya wo kuyobora uyu muryango, ariko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaje kwitambika iburizamo uyu mwanzuro. U Rwanda rero mu itangazo n'ubundi bashyize ahagaragara baragaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bigize uyu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, ni ukuvuga CEEAC, ngo yakoresheje nabi uwo umuryango ku nyungu zabo bwite. Ni ukuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ngo yakoresheje uyu muryango mu nyungu zabo bwite. Iri tangazo rivuga ko byongeye ngo kugaragara no mu nama ya 26 y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango yaberaga i Malabo, ngo uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora uyu muryango ku buryo buhererekanywa ngo nk'uko biteganywa n'ingingo ya 6 y'amasezerano shingiro y'uyu muryango, ngo bwirengagijwe cyangwa se ngo hirengagijwe ku bushake hagendewe ku byifuzo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo byo kuba n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari itambitse ibijyanye n'uko u Rwanda ari rwo rwagomba kuyobora uyu muryango, ibi ngo ni ugutandukira k'uyu muryango. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023 u Rwanda rwahejwe mu nama ya 22 y'uyu muryango yaberaga i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biturutse ngo ku mabwiriza yatanzwe na Perezida Tshisekedi wayoboraga uyu muryango. Ibibazo bishyamiranya impande zombi rero byakunze kugaragara mu nama y'uyu muryango, ndetse tariki 4 Kamena muri uyu mwaka hari habaye inama yo ku rwego rw'abaminisitiri yari igamije kunga u Rwanda na DRC, ariko iki gihugu ngo gikomeza gutsimbarara ku mugambi wo kwitambika iby'u Rwanda rwahabwaga cyangwa se rwahabwa iby'uko ngo u Rwanda rwahabwa ubuyobozi bw'uyu muryango. U Rwanda rwari rwavuze ko nibikomeza gutya rugomba kuva muri uyu muryango. Akaba rero n'ubundi u Rwanda rwamaze ngo kwivana muri uyu muryango.
ubundi uyu muryango ugizwe n'ibihugu birimo Angola, Congo Brazzaville, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea, Equatorial Guinea, Centrafrica, u Rwanda, u Burundi na Sao Tome. Magingo yanga rero u Rwanda rukaba rwamaze kwivana cyangwa se rwamaze gutangaza ko rwivanye muri uyu muryango, nyuma yuko n'ubundi ngo ari rwo rwagombaga guhabwa ubuyobozi bw'uyu muryango uyu mwaka, ariko n'ubundi ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yakomeje kugenda yitambika ibijyanye n'iki cyemezo. Rwanda rero ruti natwe nidukomeje cyase nidushoboye gukomeza guhangana muri ibi ibintu. Reka twihuse aya makuru tuyerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu yasabye ko amatora yahagarara. Imitwe ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kuri ubu ikorera mu buhungiro yamaze gusaba ko amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'ay'abajyanama b'amakomine yakurwaho, ahubwo hakaba ho ibiganiro bidaheza bihuriyemo abarundi bose nk'umuti ku bibazo iki gihugu gihanganye nabyo. Ni itangazo ryashyizweho umukono n'abayobozi b'imitwe ya politike ine ikorera mu buhungiro ariyo Siforo Arusha, Sinaredi Giriteka, MAP Burundi Buhire na CRN Ingeri y'Urugamba, ihagarariwe na Frederic Bamvugiyumvira. Iyi miryango rero ikaba yifuza ko amatora yakorwaho hakimakazwa ibiganiro. Muri iri tangazo kandi ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi EU, iby'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC n'ababa afashije kugera ku masezerano ya Arusha basabwe gushyiraho akabo nabo kugira ngo habeho ibiganiro byahuza abanyepolitike bose n'abandi badaharanira intebe ya politike kimwe n'abandi bose bafasha kugira ngo ibibazo biri muri iki gihugu bibonerwe umuti. Imitwe ya politike ikaba ivuga ko ibijyanye n'amatora aha mu gihugu cy'u Burundi ngo komeje kubamo ibyo bise ibitaboneye cyangwa se ibyo bavuga ko ngo bisa n'ikinamico irimo gukinwa, rero bakavuga ko ngo ibi bikwiriye kuvaho. Imitwe ya politike kandi irasaba ibihugu by'amahanga ko byafasha kugira ngo imyanzuro y'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba EAC yatangaje tariki 11 Ugushyingo mwaka w'2021 ivuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza itari kurikije amategeko yashyirwa mu bikorwa. Impamvu nyamukuru y'imitwe ya politike ishingiraho isaba leta y'u Burundi guhagarika aya matora, ahubwo ngo hakaba ibiganiro ngo nukubera ko iki gihugu kirimo guca mu bihe bigoye cyane bishingiye ku bukungu na politike. Abayobozi kandi baya mashyaka bakavuga yuko uretse n'ibi bibazo by'ubukungu na politike ngo aya amatora n'ubundi rimwe na rimwe ngo agenda azamo ibi itari umucyo. Bakavuga rero yuko ngo n'ubundi aya amatora yahagarikwa. Abayobozi baya mashyaka uko arane atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bashyize umukono kuri iri tangazo, hakaba harimo wo twakwita cyase witwa Murwengezo uyoboye CRN Ingeri ya Rugamba, akaba witwa Dr Jean Minani uyoboye Sinaredi Igiriteka, akaba witwa Emery Giraneza uyoboye MAP Burundi, witwa Frederic Bamvuginyumvura cyase Bamvuginyumvira uyoboye ishyaka ryitwa Siforo Arusha, ari nawe uhagarariye aya mashyaka yose, avuga ko ayo matora ngo nta gisubizo yazana mu gihugu cy'u Burundi.
reka mbashimire cyane rero inshuti bakunzi bacu mwari muri kumwe natwe muri za update z'aya makuru yaragezweho kuri aya masaha. Ndabashimira cyane, ariko kandi nongera kubibutsa gutanga umusanzu wanyu muri aya makuru. Ushobora kudufasha mu buryo butandukanye. Mbere na mbere, cya mbere no kubana natwe ugakurikira aya makuru, cya kabiri no guterekaho yawe ukigera hano. Ikindi, niba uri mushyashya cyangwa se byaraguciyeho, no guterekaho subscribe yawe. Mu gihe ukora subscribe kandi nkakwibutsa gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, kugira ngo twe tujye tukoherereza amakuru utagombye gutakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Ubundi bufasha tugukeneyeho nuko wadufasha mu gihe n'ubundi ugeze hano ku Ibendera TV iyi inkuru, cyangwa se ushobora gufata link y'aya makuru ukayasangiza inshuti zawe ya magurupe ya WhatsApp uherereyemo, yaba ari kuri status ya WhatsApp ndetse n'ahandi. Iyi nayo ni inkunga tukwifuzaho. Ikindi, niba wifuza gufasha mu buryo bufatika, shobora kudufasha cyangwa kadutera inkungu unyuze kuri nimero akamenyetso ko guteranya 250 00822 cyangwa Momo Pay 16924249. tayari ukaba uteye inkunga Ibendera TV. Nitwa Umukada, ndabashimiye cyane rero kandi mbasezeyeho amakuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mukomeze kugira icyumweru cyiza kandi Imana iba arinde.